Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo hakovani Clash Royale. Otvorit ćemo Super Magical Chest, možda Free Chest. I onda ćemo da igramo jednu partiju. Idemo prvo na ovaj Super Magical Chest. Tu ćemo dobiti 752 gema za Fireball, Ice Spirit i Mini Pekka, milioni za i Giant Skeleton. Dobro da vidimo. Ovako idemo na jedan free chest. Daj mi princezu. Fireball, Giant Skeleton, Mirror, idemo. Arrows, dobro. Kamen, daj mi light. Ne. Oh my god, ljudi. Dobili smo minera u free chestu. Super. A ćemo da igramo jednu partiju. Samo da idemo, znači, Royal Giant. To ću da vam pokažem tako tu. Ovako, princeza. Tu. Sparky. Tu. Mirror. Tu. I ovako, The Ice Wizard. Ma ne treba nam ljudi. Sad ćemo samo da stavimo ovdje ovak minera. Tako da ljudi, sada ćemo da igramo battle, ali fino. Nećemo da hakujemo, nego ćemo igramo kod čovjeka. Razumijete? Idemo bacimo Sparky. Minera ćemo na glavni cover. Bacit ću Ice Wizarda. I onda ću baciti Royal Gianta. Ovo princezu. I evo ljudi, pobjedili smo 3-0. Vidite kako smo ga odrali. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala što ste gledali. Ovaj video vidimo se vrlo uskoro. Ali za kraj klipa da otvorimo jedan Super Magical Chest. Ne ovaj Royal. Na kraju klipa ćemo sada otvorimo za kraj Super Magical Chest. Da spomenemo nekoj legendary karti i dodijemo ovu epizodu. Tako da sada čekamo da otvorimo Super Magical Chest. Dobro, meni nešto neće duđe, ali ću sada ujedno da vam pokažem na brzinu kako da hakujete vaš Clash Royale. Znači ću sad mojete da instaliram. Evo. Ovako. U postavke. Samo ću da ovako da instaliram ovo. Dobro ljudi, to ću vam pokazati u sljedećoj epizodi. Hvala što ste gledali. Ovaj video vidimo se vrlo skoro. Ćao.